Indoda yephupho, isahluko 10, ugwalo olulotshwa uPatterson Dube ehamba loBetty Ngwenya. Isahluko 10. uSlibaziso usexakwe yimpilo nanko uzithola esehlupheka losane aze aluchube ngamaphepha kodwa uDube ekhona futhi kungathithiki kuye. Kulithamsanqa elikhulu ke ukuthi uHophu akasubuki. Akufiki lasekhanda likamalumakhe ukuthi impilo isingaguquka kusasa. uSlibaziso abe ngumuntu laye. Abaziyo bathi lithatha osemsamo limbeke emnyango, lithathe osemnyango limbeke emsamo. Abalise ngenhliziyo uSlibaziso ngesikhathi egezisa usane ngamanzi wodwa. Owathi impilo luhambo wayekubonile sibili. Ezinye izinto esihlangana lazo ekuphileni ziyasifundisa ukuze siqine, sibekwazi ukubhekana lempilo. Kunzima kulomhlaba. Liqiniso sibili ukuthi ukudubeka kudlula ukufa. Mina ke angazi ngonani kulomhlaba. Yimi lo osenje yaze yangenza indoda eyangizalisa lo mntwana. Inwele zimahlikihliki ngenxa yokumunyisa. Inwele zimahlikihliki ngenxa yokumunyisa usezace waba lusungulo nje. Amehlo asewele engoqweni. Athi nxa engaqeda ukugeza uHophu amlalise. Kube lithuba elihle lokuthi aye kukha amanzi, athathe umgqomo anikele khona. Ekujikeni kwakhe ahlangane loMachuma ephuma exhibeni ephethe udengezi olulamalahle athunqa intuthu njengoba efake umuthi ohitshayo. Bayisa ubethunqisela uHophu, yikho ukuqhwala kanye lokugila imikhuba lokho. Malumekazi, ngathi owami umntwana engathunqiseli. Angiyazi imikhuba yakibo, angifuni ukuzidonsela amanzi ngomsele, sengilala ngikhangele. Lamhla usumthunqisela kodwa wawungibukele ngigonuluka mhla ngihelela. Ngaphosa ngafa lingibukele ngaze ngasizwa ngumaphiri. Lingumndeni onjani ungakwazi ukwamukela omunye umuntu? Mina yimi kumele ungilethele imkhokha emzini wami. Ebusuku bekuqaqamba ukudwetshiwe kwakho, yikho ngikuthunqisela ukuze sikukhiphe imoya ekuhlaseleyo. Wena nje selogwanyelezayo asisabazi ubuthongo. Kumba ukubona lokho. Ukhulume uwabala amagama akho nto. Ukhuluma lami sengathi usesambuzini lapho udelela uMachuma. Malumekazi, angisiyonja phela enyelezayo. Njalo angilifuni ibizo lithi udwetshiwe. Angimdobhanga uHophu, ngazizalela yena. Uze uthathe isinqumo esikhulu kangaka uthunqisela umntana wami ngemithi eyaziwa nguwe. Ungambulala ke. Phela uzange ube le ndaba laye mhla ezalwa. Imhlolo le. Usungiphendula ngokuqholo manje wena. Echaya izandla uMachuma abuye aqhubeke. Ungifakela umthetho emzini wami. Nango esiya ngemva kwesiphala lamalahle akhe, intuthu yakhe isikhwehlelisa laye uqobo. Pho-ke esaneni ngaba njani nje? Anikine ikhanda uSlibaziso ngoba ebona ukuthi kuduma inkohlakalo kuphela ekhanda likaMachuma. Kulezi insuku uHophu ulala ekhala kuze kuseyize emunya kuhle. Sekuyinyanga yesithathu selokhu wazalwa uHophu. Uyisigaqa senkazana enhle ekhula kuhle. Ubunzima busamhlezi emahlombe uSlibaziso. Uhlala esakha ediliza nje ebuchotsheni bakhe. Umngane wakhe uNozipho uselezinyanga esebenza koBulawayo. Bekungcono ekhona nango bemnika ithemba lokuthi uzalunga. Ubeke amtshele amazwi athi itamatisi ungalahlela esivandeni unyantikana usithi libolile, kodwa ngelinye ilanga limile, lithele amatamatisi amahle kakhulukazi.
Lowo owalilahlayo uyabe esekhohliwe esesithi aze amahle amatamatisi ami. Banjalo abantu. Esabulawa isizungu kanjalo amangale nxa kungena uNozipho uqobo lwakhe. Amamatheke esegqize umthabo. Badumelane kube sekubingelelwana ngemva kwalokho. Liyakuvuma idolobho mngane wami. Usilibaziso ababaze umzimuko kaNozipho. Okwangaphi kodwa mngane? Uthi ukusebenza ezindlini zabantu kumnandi yini? NguNozipho eqhubela usilibaziso umgodla aze lawo eqhubeka esithi, ubudlezane bukuphikile mngane wami, ibugwala bokumunyisa yini, bafe yikuhleka. Yikuthi ngibelethe ngesikhathi sehlobo, angiphumuli Nozipho. Kodwa okuqakathekileyo impilo ngoba yona ayithengwa, kuzadlula lokhu mngane. Kungaphi kungumuntu kwakho, aluba ngumfana bengizathi sengizitholele indoda. Bangene endlini esethabe emanzi te usilibaziso kwazise uNozipho uthenge impahla zomntwana kanye lomlola. Uxoxwaxoxwe ngezisematheni andubana avalelise uNozipho. Yibo ubungane osungahamba ukubabaza emphakathini lo. Usale kuhle lo wophu kaVictor loba ngingazi, kodwa ngiyakhuleka ukuthi lingasake lihlangane ngenye imini ukuze abone ukuthi wamzalela umntwana omuhle njani. Ewaqondise kuHope aqhubeke ebambe usilibaziso isandla esithi, lijaha elihle uVictor, ngibona ngomntanakhe, yikho laye waphelela kuye. Anikine ikhanda usilibaziso ngapha emoyizela. Nje kungenxa yakhe lowo Victor Ndini. Kangeke ngimxolele loba sekutheni. Lanxa ngingabusiswa ngiphile iminyaka yaphilwa ngu-Abraham, angeke inhliziyo yami ixole. Umuntu engaphika ngawe engaze afice ngumalumekazi wakho kusuke uthuthuva. Uyamthanda uVictor, lokho kulotshwe emehlweni akho. Ubuhlungu obuzwayo buzadlula. Sizabuzana mhla selilamise uHope. Kusempilweni silibaziso. Kube ngawokugcina lawo aphuma kuNozipho, afulathele, anyathele ngamandla nxa esizwa uMachuma ekhuluma. uDube loMachuma bangene beqhubana bethi nxa bengangena emkulwini bakhangwe ngumgodla kasilibaziso awuphathelwe nguNozipho. Ilihlo likaDube lithi ne kuwo abuze, umgodla wani lo? Usukhombile njalo uHope akakhasi lokukhasa. Kanti unjani ekhanda wena? Unjani vele? Kulokho usilibaziso aphendulwe ngegunya engancengi ngitsho. Ukhuluma ngani malume? Ulicala ukuthola umgodla lo? Unokukhanya ungena ephethe izinto nsuku zonke, ubuzwa ngubani? Kungani kanti libandlulula vele? Simpahla zomntwana lezo. Aqhuzule amehlo uDube usetshe amathe ngoba esizwa usilibaziso emphendula kanjalo. Ngizakuhlanganisa lo nyoko mina, ungiphendula njani? Asukume adobhe imfe athi kunje ngikudle silibaziso kodwa azibaba. Akhangele uMachuma athi, ngempeka isikhupha, kangeke igundwane lintantalaze kanje lingelamlindo wokucatsha eduze. Kukhona akuthembileyo lo. Asuke usilibaziso aqonde eqhibeni lakhe ayebeka umgodla wakhe, aphume esebelethe uHope ngapha ethwele umgqomo usesiya kukha amanzi. uDube lomkakhe bahlale bencifancifa ngapha bengunguna okungazwakaliyo. Atshitshe usilibaziso, alitshisi nje liyabhadla ilanga. Axhume indledlana egudla emzini kaMjayidi, ambone ehlezi emthunzini, ahle akhulumele phezulu okokubabaza. Yeyi wena mntwana, waliphumela kutshisa kangaka kanti kutheni? Kungcono ngiwakhe lihlaba enkanda kulowakha ngomnyama malume. Uphendula nje kamanga usilibaziso. Asale nikina ikhanda uMjayidi
uyakubona ukuthi uSilibaziso uganule phakathi kwesiziba esilengwenya osokusele ukuthi zimudle kuphela, awathuthe amanzi lize likhothame. Eqedile alungiselele ukupheka idla kusihlwa, ngemva kwalokho udliwe. Phakathi kobusuku uDube aphume okomuntu oyachitha amanzi kanti uqonda exhibeni likaSilibaziso. Njengoba ubesatshintsha uHophu isithuko, azwe umalume yakhe esithi, "Vula umnyango wena, uqale nini ukuhluthulela vele?" "Linga-ke malume, linga uvule. Ngizawuhlaba ngiwulawule umkhosi kuze kufikela umakhelwane. Ngizabatshela konke owakwenza kimi isikhohlakali sendoda. Awulanhloni, ixhegu elingangawe lenyenyela umntakadadewabo. Ngizabatshela ukuthi wangibamba iganyavu qede wathi ngithule ngoba uzangibulala. Uxhwalile wena malume, hamba unokukhanya wakho, angithi uluthango oludla amakhomane wena. Abanye balele, wena unyenyela mina, ufuna ukungidlwengula. Ulesibindi sokutshiya umkakho uMachuma ungonobela mina, uyayangisa. Ngelinye ilanga ububi bakho buzavela sobala. Kangeke usangenza lutho khathesi, ngangimncane ngesikhathi ungibamba ngendluzula. Siyafundiswa ngokuhlukunyezwa ngabantu okumele besivikele." Aphenduke isimungulu uDube azwe ngezisinde uSilibaziso ukuthi usuhambile umgulukudu ongumalumakhe. uDube ayengena endlini esenxaphanxa. "Hawu, uvela ngaphi ngingakuzwanga uphuma sekanokukhanya?" uMachuma etshilibika ekhulumela ebuthongweni. Kwazise uphanjaniswe nguDube. "Ngivela ngaphi? Bengiye ngaphi?" Abhovuke ngolaka uDube athi ntshobe engutsheni. "Hawu baba, uyalwa yini? Kulezi nsuku uhlezi uhwabha. Uhamba njani vele kuwe baba?" Zwi uDube kube engani akekho. Athule laye uMachuma balale befulathelene. Kumunywana nje kungacaci lokuthi ngumuntu lomkakhe. Alubana amandla abawasebenzisa ekulwiseni uSilibaziso bawasebenzisa ekwakheni uthando lwabo lube lemfudumalo, bekuzakuba nganeno. Phela-ke sebelezinyanga ezedlula ezinhlanu bengambathi ndawonye kodwa betshadile. Ilanga seliphumile labaneka umhlaba. Kuzwakala ubutswilitswili bezinyoni zithabele usuku olutsha. Ekuvukeni kukaMachuma ahlangane loNokhanya engena esangweni ececile. Kusobala ukuthi akalalanga ekhaya. Aphelelwe uMachuma ankenteze amazwi alabo abahlezi bemxwayisa ngendodakazi yakhe, kodwa ayivikele. "Nokhanya, uvela ngaphi ekuseni kangaka? Yazi abakuqambele isibili labo abathi awuziphathanga kuhle mntanami." Sekusithi asiqhinqe isililo uMachuma. Ngivele egangeni mama." Zimgubhe inhloni uNokhanya agagaze qede ahubhuze. "Wena, ngithi uvela ngaphi? Khuluma ulamalimi lapha." Utshinga uMachuma uze kuphume uSilibaziso. Kumthokozise-ke lokho okwenziwe nguNokhanya, athi, "Ngifisa ubuyele sisu wena Nokhanya. Kulumuzi kuqinelwa mina, wena ubehlula. Uthuleke zwi mhlalokho." Kuyacaca ukuthi uMachuma umadolonzima ngenxa kaNokhanya. Afulathele uNokhanya aqonde endlini, afike azivalele, aziphose phezu kombheda, umjume ebuthongo. Njengoba engazange alale ebusuku, kazi ubeyengaphi sibili. uMachuma uthe thozo emqulwini, uzizwa eliphepha nje. Nanko imxukuxa umoya indaba kaNokhanya ongasalawulekiyo. Ubuhlongandlebe bakhe buyaphambili njalo uzenza esacuthe nxatshana eboniswa. Lalapho sebesithi salakutshelwa sibona ngomopho, akhethe ukungabalaleli ngoba yena ungumahlakaniphela. Yebo-ke kungasolwa umntwana, kodwa abazali balomthela bani ekukhuleni kwakhe. Nanko-ke lamhla umntwana uphenduke ibele lendlela emehlweni akhe.
asukume ngokuphangisa aqonde endlini kaNokukhanya afice kuvalwe ngci. Kumcunule ngamandla lokho akhwaze ngolaka. "Yeyi wena Nokukhanya, umanyala bani owenza emzini wami? Wehlulwa isikolo, wehlulwa la kuyikufundela umsebenzi wezandla, okwaziyo ukugijima lamadoda nje. Unjani wena?" Uphethe emlonyeni uMachuma nganxane utshaya isivalo nqindi kuze kwephuke insimbi ewentsha ngaphakathi agaleleke endlini. Usebhubhudla igwebu ngolaka afike amfuse esihlathini ngempama etshisayo. Ethuke uNokukhanya nanko kuyaqala ukwenziwa kuye lokhu ukubonela kusilibaziso. Kumalele ukutshawa ngunina. Lalela ke mama, lalela ungizwe mama, angisiye usilibaziso mina, uyangizwa? Ngizakubophisa uyefela ejele usiluphele ungaka. Ngiyawazi umthetho mina. Phuma lapha, ngifuna kulala mina. Isalukazi esingela ngqondo lesi, yikho uzahlala uhlupheka. Ulolunya lwenyoka wena. Mama, uyayangisa. Ajame lapho uMachuma azingcwebe aphinde. Akaphuphi sibili. Indodakazi yakhe yiyo esimjikele okotshwala bujikela umuntu esiswini. Kangeke abe esamkhuza ngoba kwelizayo engafakwa isandla ngumntwana owalala esiswini sakhe. Aphume esehlengezela inyembezi ngoba maqatha amazwi awazwileyo ephuma kuNokukhanya. Isahluko 10 sethu siphela lapha. Asiqhubekeni ngogwalo. Kanti sesijika ke manje izinto. Nangu uNokukhanya sephendula umamakhe, sephendulana lo mamakhe. Asazi ke ukuthi umamakhe wehlulwa yini ukuthi amphathe njengosilibaziso. Asihlakanini kusahluko 11. Ngiyabonga. Okhulumayo uPhathisani Dube.